wa Meru Kawira mwangaza na kinyete wondini ya mikinduri nara ya nita pipes chandu yentereu akiari Kawira nethirite akiumira NKIAMA ya Kibiri na kumimenere BUNENE nara berite BWACETHA no bakethira bakare NYAKI ya rono BIBILIENE kuluki nongelete kuwati waeta na mbere utungatira antu bantere chetie nikinyamethira mburu aburi atikurekana nwendene ya ruteru mukirimithika aina ntatonkuruki. Governor County Meru Kawira mwangaza na hukumete thoko emekinduri naraguisekene ya garoe mubunge otiganeisti mpuru abori na murumo yo munene na ntundu tianto imweterete no muato ogeni na weru oya mtu achokerete kwa wenja kabati kaende Governor Kawira na yukite kanya kambere buru Kunanga Kibiri mekindori na kuringana nwe woni banagerete Kawira na theterete talire awera kweya na matangi na mebire roe onto mubunge mpuru abori ithirite akiariria kwa kaita pipe na matangi ni anto bakuyobishine gukurukira idara ya roe baka uwa batu grupu yetu itokuchiri roe rurarema na tukoinywa saidi tukwenda pipe chethirikari beya bakareta proposal engineer bakeya bakathima roe rubwe abakona ipipe ireko no ntoke ya wiki ya pipe geturu namba au kadhani anto batena project na taweta je ikora wona to ikia pipe gonto chira rochina ene na ba apply te bakaromba pipe bakoyoria form cha thirikari ba saina kenda tomba weta ground amwe na bo aweta nkutanio tiawe na mubunge ogontoko iteto mate ira karima mekindori na tianie yonthe kima weti na mbere oba ugare ukeya ndabera nkeya te ane nkeya ndeko ya neroi oke no kwenda mbea na kana kwenda kompenda kuvura ke mo kuvura kingi pitikolwa pitikunja na ngundi no ntonga bwige bako ndabwige turengesa indiera bwige ku na mwera ndo bamekindoni tukalwa ya kurwa na muntu kureta kawea kinyage ya gakara muntu ya na yetu ni kuwa ondi wa ndinororo no ndo imbete ndeye ku thirikari nembere na yire ene ithatu thirikari mbere to ingero mirango toro nguru witize mutene emego ya kwa ya kona emonyiriza yo itie oro maendeleo yeta thirikari yire toro mego ya kwa ya mocho ya ngomonyiriza yo itie bombere ya ngakokwethia maendeleo ya ura la itu etekeria maendeleo yeta no to muntu omwe wambere mego ya kwa ya kona wambere bakuya monyiriza wabaire mego ya kwa ya kona wabaire akuya monyiriza wetha twatariria mwari akwanga kibiri wetekeria lakini nde yakwireta ndeni ngwa mwere bakamata nkibere kabare okamata maendeleo ndene mekindori nkare maendeleo yatembea kabati na riu ntumo yawe ke mubunge mpuru abori kamenyo tongeri murungu othana na ya na inyana bukadina saro na ale motongeri na ale nyanki na baba chadha Kawira bakale nyanki miaka muwanja na ndi ali anteto uyu ndeme kindori pero bakale nyanki miaka muwanja tonto ndikwembethereti muntu akweteke ina nderoya kweke muko kiende roya kwa mwana ukiende roya ndio kengaba na acha toka mbele no hiyo ambetimbi timbi to etania ni ko ya mbwere igetega tianya isi kwenda ko ya roi mbwere kwenda teke ngaba na urerie kwa ngania hiyo ambetimbi aretie gitara ndiunge maendeleo na kweya na matangi na mebire rwenteretia muchumukuru wandine kiuchwa na thoko emekindori tianie central pipe mbere project imbeteire nka Nairobi MCA tuitana echonko ward fund
kana imbetira MC anenkairwa atirimana kamete yawe baka with public participation boko ito mandoto kutura tunini bombe ya kudire na milioni 10 eungwe mheshimiwa kule na timu yawe na litete una project ira ingi nacho project nene chambeta cho kiluka cha ward fund tuwa chithera chumete bichine gavana through department mwanya tuchithane chonko cha flagship kuma twe kuwatanira batu tutithina ituruta ngwe bwega kiguchwa na petembe chankambiriria ngwe rutere rwa kiguchwa imbwethetie barabara imbekererete andu bakiguchwa roi muchimukuru yo tiere na yo priority yo kinya kwa nkuwa manto yonthe no twina bana utethio tukaga. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.